medved koji žive u molikovim i bukovim šumama. Zbog toga su psi šarplaninci, nadaleko poznati čuvari stada, uvek na oprezu. I beloglavi sup, jedna od najvećih ptica grabljivica, stalni je pratilac stada. Ovde na šari oni imaju dovoljno hrane, jer surova planina svake godine uzima svoj danak. Uginule ovce glavna su hrana beloglavih supova. Ove moćne i u letu veličanstvene grabljivice, stanovnici stena i litica, nikada ne napadaju živi plen. One obavljaju sanitarnu ulogu na ogromnom prostranstvu visoke šare. Vekovima je čovek sečom i pašom menjao lice šare, pretvarajući njene šumovite obronke u suve goleti, a cvetne livade u besplodne pašnjake. Ipak, živi svet je uspeo da na pojedinim mestima opstane. Ovakvi ostaci očuvane prirode su neprocenjivo blago. Bez njih bi bilo teško zamisliti nekadašnji izgled šare pod ogromnim kompleksima molikovih, smrčevih i munikovih šuma ili rascvetale alpske livade prekrivene retkim i endemičnim vrstama. Ogroman šarplaninski masiv je po svojim prirodnim vrednostima jedinstven u ovom delu Evrope. Naša je obaveza da prirodne lepote zaštitimo od daljeg uništavanja i tako sačuvamo za budućnost šarplaninu, lepoticu prirode Jugoslavije.